Kublai pi baro sai sinpat ngapedang sobai pi chakaneka channel Khasi Kitchen. Nada pi sautanat yaki videos jonga ngakarpat ya pi bapnya like, share, bat subscribe. Te mendakasngi kaneka video ngan pen iya pi kumdo bangin chat ya kasriu pat ya kaktung. Te kitu ki parlok ki bampat follow yang Instagram pat ha Facebook pila ban follow ka link pila ban yo na description. Te kijing don kam kalong kasriu kaktung nangta usok menken kaniyong urun sun bat kaneka lung terkong kendiat. Ya kijing thau ngan sa ai ha description. Te ningkong ngidei ban sti pensau shwai kaktung malumala. Balai nge hab ban sdi shwai kaktung malumala namar ba kan pen sma ubi bat kan kam klein kendiat. Tuki ba perenkam dakading lan nekau shola pila banshu ang shwa haruding mulumala. Te hadin bangila depsdi kaktung mentangin tap ika hakarai bat nginsa pentenam. Te hadin bakala nampak kau mentangin sa tap saya kaktung. Nang tayo urunsun nang tayo usok menken usian rai bat yaka melu kito ki perlok kiba kam klan bamsat laban kam aibun ya usok menken hadin bangila dep tep ikine baro mentangin satap bat ni saset kumba san minit ei. Te hadin meladap san minit ei kumtung in satep ya kasriu bat nginsa king bha. Te hadin nang tang in satap bat nginsa set biang sakumba kat san minit ei. Te hadin meladap kat san minit ei kumtung in satep saya ka neyong. Ban laj bakan lang si jaka insa lek jaka siang kumni. Hadin nang tapat insa tep saya ka neka lung terkong. Kitu ki perlok ki bom don ya kalung terkong pila ban ai dak katu kalung kaba la dep pedem. Hadin nang tapat insa tap ban insa set biang sakomba 10 minit ei. Dakan mau bangim desu ban penklannya kading. Te hadin meladap 10 menit ei kumtung in saking ba ban insa rano. Lada pisau tenat dan ne piyok jeng metoi ei nya kaneka video mutakas ngi ngakarpat ya pi bapinya like, share bat ru wan ban subscribe. Tanggap tahi kublai subon nge saya kedua pat haki video kiban sawan.